كفاح. فتية الإسلام هبوا واسمعوا الداعي ولبوا وانفضوا عنكم سباتا قد دها الإسلام خاطبوا. فتية الإسلام هبوا واسمعوا الداعي ولبوا وانفضوا عنكم سباتا قد دها الإسلام. أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال العبد الحمد لله قال صدق عبدي الحمد لله. Poštovani dragi braća i svi te prisutni, su pomoć na Allah azza wa jal. Daneska sakame da se zadržime okolo jedno djelo koje djelo se odnesува na srce. Videći čovjek od koga će pravi neko djelo, to djelo može da bide nadvorešnje djelo, kako namaz, koje je vidljivo djelo. Dodaka ima i drug vid na djela, a tije djela se vnatrešni djela. Kako, na primjer, blagodarnost na Allah Đelešanu. Kako, na primjer, zadovoljstvo su Allahova odredba i predodredba. Znači imame nadvorešni djela ili vidljivi djela i imame vnatrešni djela, nevidljivi djela. Isto tako i islamski te 5 šartovi. Imame od njih nekoj koji se vidljivi, nekoj koji se nevidljivi, nekoj koji se nadvorešni, nekoj koji se vnatrešni, koji se povezani samo sa srcem. Kako, na primjer, postot. Postot je vnatrešno djelo. Postot je djelo koje ne se gleda nadvorešno. I zato Allah azza wa jalla rekao as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Postot je specijalno moj. Ja za nego posebno ću go nagledam čovjeka. Zašto? Gdjeći čovjek koja posti ne može da glumi, ne može da se preprava. Dok kako klanjaš, može čovjek da te gleda i ti da klanjaš poleka ili da klanjaš naglas ili da glumiš skrušenost ili koncentracija. Ili primjer koja deliš zekat. Ti možeš da zemaš pari, suma na vrednost i da je deliš pred luđe, da luđe to te vidat, da se pohvališ. Međutim, ako postiš, može luđe da te vidat, može da zna da ti postiš ili ne, ne može da te vidat. Jedno delo koje spađa u toj aspekt, u aspektu na amalul kalb, djelo koje je povezano sa srcem. Međutim, istovremeno može i da se iskaže na dvorednost. A to je alhamd. A to je iskažuvanje na blagodarnost na Allah azza wa jal. I to je svika alhamd. Alhamd. I ovaj ummet na Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kako će vidime, je ummet koji je naređen ummetun hammadun. Veli Ka'ab, jedan od pranašljite generaciji, vika neđidu mektuben, vika na ođame, napišano, v pranešljite knjigi, u Tevrat i Inđil. Znači, tije gi čitali pranešljite knjigi. Međutim, za žal tije knjigi pretrpea promjena. Znači, pretrpea izmenuvanja, devijacija. I vika u tije knjigi, znači u Tevrat i Inđil, ili u Star i Nov Zavet, vika na ođame deka, Muhammed Rasulullah, deka Muhammed je pegamer, deka će dojde poslije Isa, ali koji će dojde pegamer koji će se vika Muhammed, koji la fardan wala galidan, koji će bide blag, koji nema da bide odvraten, koji nema da vređa svoj jazik. I veliš wa ummetuhu hammadun. I njegovi od ummet će se narekao hammadun. Što znači hammadun? Znači oni koji mnogo će vidjeti blagodarni su Allah azza wa jal. Koji sekogaš će vidjeti blagodarni na Allah Đelešanu fi kulli menzile. Koji sekogaš će iskažuvati blagodarnost na Allah azza wa jal. Znači al-hammadun, znači gledaš al-hammad poteknuo zbor od hamd. Nije seko jedan namaz, seko jedan rekat, go započnuvame se što? Go započnuvame se alhamdulillahi rabbil alamin. Hvala na Allah, gospodar na svite svetove. Znači, nije smo ummet koji smo upišeni u pranešni knjigi, ummet koji treba da bude blagodaren na Allah azza wa jal, poradi brojnite blagodeti što je dal Allah azza wa jal.
Ова предание го пренесува Рази. Затоа ќе видиме дека во Куран азимушен, во Аллахова света книга, искажување на благодарност према Аллах азza wa jalla алхамд се спомнува во околу 40 места. Во 40 места се прецизира благодарност спрема Аллах азza wa jalla, што сака да укаже на важноста, вредноста на искажување на благодарност на Аллах джелешану. Затоа Мухамед саллаллаху алейхи ва саллем вели: "Ида кале ал-абду алхамдулилlah, кале Аллаху садака абди алхамдули." Вика човек кој ќе рече алхамдулилlah, Аллах вели: "Навистина мојот роб." А ми смислите робови на Аллах азza wa jalla. Мојот роб вели алхамдулилlah, навистина мене припаѓа благодарност. Овој хадис го пренесува Ибн Маџе и хадис е сахих. Затоа ако видиме што вели пегамбер саллаллаху алейхи ва саллем од хадис кој пренесува Џабир ибн Абдилlah: "Афдалу зикр ла илаха иллаллах." Што е со кој збор најпоче е Аллах задоволен да го славиш и да го спомнуваш? Вика ла илаха иллаллах. Овој збор е највреден зикр, највреден начин со кој ние го спомнуваме Аллах азza wa jalla. Значи што? Ла илаха иллаллах. Со овој збор доаѓаме на дуња, со ла илаха иллаллах треба да го напуштиме и овој дуња. Затоа е многу важно човек на смртна постела да ги изговори зборови ла илаха иллаллах. Пошто пегамбер саллаллаху алейхи ва саллем вели: "Мен кана ахиру каламихи ла илаха иллаллах, дахала ал-џанна." Чии последни зборови бидат ла илаха иллаллах, ќе влезе во џеннет. Затоа најдобриден зикр е ла илаха. Ва афдалу дуа алхамдулилlah. Вели пегамбер саллаллаху алейхи ва саллем, а највредна дова, најдобра дова е алхамдулилlah. Алхамдулилlah, највредна дова. Бидејќи човекот кој ќе рече алхамдулилlah, фала на Аллах, тоа значи дека ти го признаваш Аллах. Тоа значи дека ти си благодарен на Аллах джелешану со твојата состојба. И затоа тука ќе наведеме еден пример кој се спомнува во некои книги, дека некој пегамбер тргна да оди кај Аллах азza wa jalla. И попат сретнува еден богат човек. И богаташот му вели, слушате го пример. Богаташот му вели на пегамберот: "Вели каде тргна?" Рече: "Тргнав кај Аллах азza wa jalla." Знаете, Муса алейхи беше кај Аллах джелешану. Каде зборуваше? На Синајска гора. И овој пегамбер тргнал да се сретне со Аллах, значи да зборува со Аллах. Го сретнува еден богаташ. Вели: "Каде одиш?" Рече: "Одам да зборувам со Аллах." Рече: "Дали можеш да го замолиш Аллах?" Вели богаташот му вели на пегамберот алейхи салам: "Вели, замоли го Аллах, многу благодети ми даде, да ми ги одземе, да ми ги намали, бидејќи не сум во состојба да изразам толку доволна благодарност, хамд на Аллах, бидејќи премногу ми дава Аллах. А ја не можам да изразам благодарност." Иншаллах. Понатаму оди, го сретнува пегамберот еден сиромав, беден човек. Вели: "Ти си пегамбер на Аллах?" "Да." "Одиш кај Аллах?" "Да." Рече: "Замоли го Аллах, јас сум скапан, сиромав, беден човек, замоли го Аллах да ми пушти берекет, ризк, нафака." И човекот заминува, пегамберот вели: "Иншаллах, ако не заборувам, ќе спомнам твојата потреба кај Аллах азza wa jalla." Оде пегамберот кај Аллах азza wa jalla и му ги кажува потребата на богаташот и потребата на сиромавот. Богаташот што бара? Богатиот човек бара да му се намали нафаката, бидејќи е премногу, а не може да искаже доволно благодарност. И му кажува кај Аллах: "Богатиот човек бара од тебе да му намалиш нафаката, бидејќи има премногу, а не е во состојба да ти изрази доволно благодарност." Пошто и пегамбер саллаллаху алейхи ва саллем вели во една дова: "Аллахуме инни ла усни алейки кема аснейта ала нефсик." Аллах, не можам да изразам доволна фала, слава, благодарност на тебе како што ти заслужуваш. Не можеш. И Аллах азza wa jalla што вели? Као му вика на пегамберот: "Пренесува на тој човек, како можам да му намалам на човек риски нафака кога тој е свесен за мој благодат. Јас посакувам уште повеќе да му зголемам, бидејќи богатиот човек е свесен. Зарем тој да биде по-благороден од мене? Зарем тој да биде подарежлив од мене?
Dodeka za siromaviot Allah azza wa jalla mu veli, reći mu na siromaviot da bude blagodaran na mene, a ja ću mu s golemom njegove risk, njegova nafaka, njegove deređe. I se vraća pred pegamberot i mu kaže ona bogatio te kao Allah azza wa jalla je mnogo danežit. A pošto ti si priznavaš da ne možeš da mu izraziš dovoljno благодарност, Allah pak ušte poveći ti dava. I сега dođa popad siromaviot. Moli na siromaviot, ako sakaš Allah azza wa jalla, ti dade bogatstvo, da ti dade nafaka, risk, blagosostojba, treba da vikaš alhamdulillah. Treba da izgovaraš da vikaš postojano alhamdulillah, hvala na Allah. I što veli vidi сега siromaviot, što veli, slušaj, to je mnogo interesno. Siromaviot veli, kako da vikam na Allah hvala? Kako da vikam alhamdulillah, koga na mene gledam samo ove pljački? Samo ovo na mene štinom. Ja nemam ništa drugo. Kako da vikam hvala na Allah? I zamislite Allah azza wa jalla u toj moment pušta veter silen. Toliko silen veter, duri alištata što ga imam na nego i ti ališta mu letnuva. I čovjek dostane od govora. I to što ga imam Allah mu go sede. Zašto čovjek ne svesen deka je opekava što ima mene nas, to je od Allah azza wa jalla. I vozduhom što go dišime, je od Allah azza wa jalla. I vodova što ja pijem je od Allah azza wa jalla. I ustava što zbori od Allah. Ja skažem jedan primjer sa toj šejh koji kaže imaše ders. Vika kuntu fil mustashfa. Bev vo bolnica. I u bolnica vidio jedan mladić legnat na bolnički krevet. I prašat što bolest ima ovoj mladić. Mi rekao da ovoj mladić mu se vrši svakodnevno terapija sa zračenjem. Allah zna najdobro tije kakvi terapiji se medicinski tako. Terapija svakodnevna sa zračenjem. Zašto? Videći njegovata usta ne lači plunka. Znači njegovite žlezdi, Allah zna najdobro i doktorite to najdobro go poznava, deka od njegovata usta oni žlezdi koji se nameneti da lačat plunka v usta na čovjek, tije se izgoreni. I сега su pomožna ova terapija pravat zračenje da ustavo bude vlažne. Pa gi prašao doktorite, što će beše ako ustata nema plunka? Što će beše sa nas ako našata usta nema plunka? Našata usta će se zdrvešiti. Nije koja će posakavme da stavime kasaj lep ili nešto za jadenje, će prsne krv od naša usta. Ovo jazik neće beše ovo sostojba сега da zboruva. Će beše raspartalen, će beše suh. I toga što je rekao, alhamdulillah. Nije ne možemo da mu iskažeme hvala na Allah azza wa jalla za plunkama me Allah. A ne ova plunka, ja plunka me pljaš. Odiš pa plunkaš. A zamisli da nemaš plunka u usta. Da li možeš da zboruvaš? Da li možeš čovjek da jede lijep? Ili da pije voda? Vika doktorite će mu ispukat buzive. Čevalta usta će mu se nasipe sa krv. I za kratko vreme će nastaviti smrt. Za plunka. Što mi je nikoj pa nas ne razmislili o život. Zato vika naučnici i da rete, ako sakajte znaš, Allahov blagodet, što ti dao tebe, mene, nasite nas, zatvori oči. Zatvori oči. Ko ne bi gledala u svijet, ova Allahova šarena knjiga, ova ličbotija, ova ubavina na Allah azza wa jalla. Znači ne možeš na oko ne možeš da mu iskažeš dovoljno blagodarnost na Allah azza wa jalla. A kao li za srce? Ja kažem pred nekoj den, operacija na jedan mladić se baraše na televizija, 290.000 evra. 290.000 evra za operacija. I Allahu alam, i Allah zna da li operacija da će biti uspešna i da li to mladić će ostane živ. 290.000 evra, znate koliko se? Samo da znamo da ih brojiš 1, 2, 3, 4, 5, koliko ti je potrebno vreme? A kamo li da ih spečališ po život? 290.000 evra. Zato, alhamdulillah,
Alhamdulillah, rekao pejgamber sallallahu u hadis Muslim, alhamdulillah tamla ul mizan. Koja čovjek reče alhamdulillah, kantar od dobi djela će mu se napolni na sudnji dan. Zato rekao pejgamber sallallahu alejhi ve sellem u hadis sahih, u vjerodostojno predanje, kelimetan khafifetan ala lisan, thaqiletan fil mizan, habibetan ila rahman, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi lazim. Dva zbora, lesni na jazik, teški na kantar, sakanika je Allah dragi od. Gledaš? Dva zbora, lesni na jazik, teški na kantar, kantar na sudnji den, bideći na sudnji den, wa nadao al-mawazin al-qist li yawm al-qiyamah. I na sudnji den će stan kantar. Zašto, vaga? Zašto Terezija? Zada se pokaže pravdata na Allah za ođel. Allah zna i sve kod nas to pravi. I sve je zapišano, sve je registrirano. Sakanik je Allah. Subhanallah bihamdi. Slaven da je Allah i nemu mu pripađa blagodarnost. Nemu mu pripađa hamd na Allah za ođel. Subhanallah il azim. Slaven da je Allah veličestveni. Zato je zbor alhamdulillah. Ibn Abbas veli alhamdulillah kelimetu kulli šakir. Alhamdulillah zbor na sve koji vernik, koji go priznava Allah, koji je svesen za blagodarnost prema Allah dželešanu. Alhamdulillah zbor koji go reče Adem a.s. koga Allah mu dade duša. Adem beše sozdan što? Od kava, od zemlja, pružen, situne zira, 60 podlaktici, ili kako sveli ulemata, okolo 27 metra. I koga Allah mu dade del od njegova duša, i ko mu dade duša, i to je počna to da diši, da živnula i kivna. Adem a.s. I što reče? Alhamdulillah, hvala na Allah. Ježdi mi danas musliman koja će kivne, lika me na zdravlje. Namjesto reče alhamdulillah i da spečari 10 sevapi, i namjesto reče alhamdulillah i da mu se napolni kantar na sudnji, da su dobri delo, da vika na zdravlje. Što ne zna da nauči musliman, ne se naviknati na islamska terminologija, na islamski rečnik. Zato što prema veli, koja čovjek će reče, idha atas al abd, koja čovjek će kivne, treba da reče alhamdulillah. A onaj što go sluša, kako da reče? Jerhamuka Allah.